kao što sam vam već objasnio, ja sam vam poslao AVK skripte koje su računale protok za svaki pojedini tok. Znači za ovaj TCP1 računao se protok, za ovaj TCP2 računao se protok i tako dalje. Ali međutim ne traži se tok od vas. Od vas se traži udio pojedinih tokova. Znači da se izračuna koliki dio ima svaki od ovih TCP-eva u protoku. Koristi se ista ona AVK skripta, samo se ubacio jedan mali dio. Napravila se određena modifikacija. Koja je to modifikacija? Evo sad ću vam pokazati. Dakle, evo ovdje napravio sam tu AVK2 folder i tu sam ubacio te skripte. Znači, za svaki TCP po jedan AVK skripta. Evo ućemo prvu ovu AVK skriptu. Ulazimo u prvu AVK skriptu i ovo je sve isto. Samo smo ovdje napravili znači, modifikaciju ovdje i ovdje dole. Ovdje se za prvu znači, AVK skriptu stavlja ID jednako 0. Znači od čvora 0 za ovaj prvi TCP. Znači od ovog čvora 0 i stavlja se ID toka 1. Zašto 1? Pa zato što ovaj TCP ima ID toka 1. Tako će biti i za TCP2, znači za drugu AVK skriptu. Znači samo se ovdje edituje od čvora, sada će biti od čvora 1. I ID toka će biti jednako 2. I tako dalje. Ovdje se, znači ovo je ključno, ovdje sam ubacio da mi ispiše udio TCP, ovo je za prvu skriptu TCP-a, znači udio TCP1 toka ukupnog prometa. I ovdje sam stavio kao formulu da mi izračuna, znači stavio sam ovu ovdje, protok UK kroz protok BR, znači to je ovaj dio koji je računao protok ovog TCP1 toka, znači to je ovo, samo sam prekopirao. I stavio sam da mi se to podijeli sa ovim brojem. Šta je ovaj broj? Kako smo dobili ovaj broj? Ovaj broj je ukupni protok cijele znači, simulacije. Znači ovaj protok plus ovaj protok plus ovaj protok plus ovaj protok plus ovaj protok i kada se to sabere sve dobije se znači ovaj protok ovdje. Kako sam to izračunao? Pa izračunao sam preko druge AVK skripte, znači ne preko ove, nego sam svakom stavio ovaj ovdje, ukupni protok, .avk. I tu sam, kao što vidite, ovdje stavio sve ove čvorove, znači od čvora 0, od čvora 1, od čvora 2, 3, 4, da mi se izračuna protok. Dakle, i ovaj protok, i ovaj, sve sam to objedinio u jedno i tako da mi se pomoć ove skripte izračunao taj ukupni protok. Kada se pokrene, evo sada ćemo pokrenuti ovu skriptu. Dakle, ukupni protok .avk i drugi je ime trace fajla, a to je mislim zadaća.tr. Zamijenio sam ovo dvoje. Ide gavk f. Evo. I nije zadaća, nego trace. Ovako. I evo, kao što vidimo, izračunao nam je kao srednji protok, znači svih onih TCP-eva i on iznosi ovoliko. I taj sam jednostavno broj ubacio u ovu vamo skriptu koja će nam izračunati udio. Znači, to je taj broj. Znači, ovaj broj ovdje od TCP-a 1, njegov protok se dijeli s ovim protokom i samo sam to pomnožio sa 100 da mi se izrazi znači, broj procentima.
I ovo kada pokrenemo sad tu skriptu, evo ovu, ukucamo TCP1, TCP1, evo ga. Znači, prikaže nam prvo koliki je srednji protok u bitima po sekundi. Njegov srednji protok, dakle, za ovaj TCP1, to je on iznosi ovoliko. E sad, koliko on ima udjela u tome procentima, pa evo ovdje je prikazano 25,57%. I tako radimo za svaku ovu TCP skriptu. Znači ima 5 komada. Pokrećemo svaku zasebno. Evo ovako, za TCP2. Ovaj TCP2 tok ima udio od 15%. Znači ovaj ima udio od 15%. Onda sljedeći TCP3 ima udio 26%. TCP4 ima udio od 15% i TCP5 ima svoj udio od 27%. I tako da, to je to. Znači, svaki TCP ima svoj udio koji iznosi ovoliko koliko smo dobili pokretanjem ovih skripti. Tako da ćete vi napisati ovo u svom onom Word failu što sam vam slao i dole u zaključak samo staviti napomenu znači opišete ovo što sam ja sada vama objasnio, kako se računa, dakle, taj udio. Znači napišete kakve se modifikacije uradile u onoj skripti, šta se dodalo, znači dodalo se jednostavno ovo ovdje i ovdje se ovo za svaku AVK skriptu editovalo, ID toka i od kojeg čvora. I tako da se, znači, objasnite da se ovo podijelilo, da se ovdje podijelilo s ovim brojem, kako se ovaj broj dobija, zašto, kako, sve. Znači, objasnite i da se na kraju pomnožilo sa 100% da se prikaže rezultat u procentima. I jednostavno to je to. Znači, to je par rečenica, sačuvate, ako vas asistentica pita zašto niste izračunali udio, vi ćete, znači, reći onako kako sam vam napisao i jednostavno ćete pokrenuti ovu skriptu, ove nove skripte što sam vam poslao i objasnit ćete ovo ovako kako sam ja vama objasnio. Ovdje kod Amile je bilo potrebno 5 ovih skripti zato što imamo 5 izvora, ali međutim recimo sada kod ovdje Farisa ne treba 5 skripti nego samo jedan, zato što imamo samo jedan izvor koji ide od čvora N0 do čvora N5. Tako da sam kod njega, znači isti je princip, sve samo što kod njega ima sada jedna AVK skripta. Evo ga, vidi, za UDP protok. Jednostavno stavio od kojeg čvora, od čvora 0, zato što ide odavde, i stavio ID toka 1, zato što on ima tamo onoj skript ID 1. I ovdje opet dodao ovo dole, znači ista je formula, isto sve. Sada ovdje ne trebamo više pisati onaj broj, zato što je ujedno ovaj ovdje broj, to je ujedno i ukupni protok, jer nema više tokova, samo jedan tok ima. Znači tok od čvora je 0 do N5. Da je bila situacija sa više tokova kao što smo imali malo prije, onda moramo, znači, prvo napraviti onu skriptu da se ovdje upiše broj ukupnog protoka, pa onda modifikovati ovu skriptu. Evo, pošto ovdje ima samo jedan tok, jedan izvor, samo stavimo, znači, ovo, stavimo da se to podijeli sa tim i da se pomnoži sa 100% da nam pokaže rezultat u procentima i to je to. Znači ovdje i logično možemo zaključiti da je udio ovog toka 100%, znači zato što samo taj tok postoji, samo jedan izvor, jedan tok i tako da on ima 100% svog udjela u ukupni protok. I eto, to je to. Kod Hatidže i kod Nere, znači isto je objašnjenje. Kod Hatidže isto slično kao i kod Amile.
i ovdje je kod Nire je slično kao kod Farisa. Znači, Nira kod tebe isto kao kod Farisa, ima samo jedan tok, ima samo jednu FTP konekciju i tako da uradiš ovako kao što sam objasnio. Eto, to je to.